خب بار دیگر درود هموطنان عزیز دوستا برادران ما شما منظرات میخوام که همون در وقت افیر اما جای اوجش اومدن ده بگیم که اینترنت بود شدم موند اینا با اینترنت گرفتم گشته باز داخل شدم من سخن ما گفتم با پایان برسانم اون روزم اما وقتی اوجش ده یک آدم ها غم دادن در باره خودی همین ماشین ها این روزم هم خیلی شدم وقتی اوجش ده اومده بگیم که جای در کارش ده اومده اینترنت خلاص شدم موند خودم میدونستیم اینترنتم کم بود نه که به هر حال در اومدم فکر کردم که میرسه اما نرسیده مونده است به هر حال ببینید دوستای عزیزم در تاجیکستان یک قدر یتیم مونده است یک قدر یتیم وقتای پیش بابای ما مثال کلونا یتیما را در خانه خودشون میگرفتن پرورش میکردن یک برنامه بود یک پروپاگاندا بود حکومت پول میداد آدمایی که یتیم میگرفتن برای او بگیم که مبلغ میداد امروز آدما فرزند خودشون وانی کردن نتونستن امروز انسان ها فرزندای خودشون پرتفته ایستادن در کوچه چرا امروز این چیز نیست ما واقعا هم دین شیشته در همین مسئله فکر کرده خودم به خودم گفتم اگر خداوند به همون روز مرا رسونه ما برگردم به وطن 100 تا یتیم ما گفتم برای خدمت میگیرم 100 تا یک تا دو تا سه تا 10 تا نه 100 تا یتیم میگیرم 50 تا دختر 50 تا بچه فرزند میکنم گفتم خدمت میگیرم یک خونه کلان میسازم همش در همه حوله جمعش میکنم یا حوله ده 100 تا ما از رزق او میترسیم نه رزق او نه در دست ما است نه در دست تو است نه در دست دیگر کس رزق او در دست آفریدگارش است اما متاسفانه انسان ها از ترس کودکان را میبرند در یتیم خانه ها میپرتویند در خوجند یادتون باشه سال 2015 بود سال 2015 یتیم از گرسنگی میرود دزدی میکنه مگازینده میدروه چیزی میخوره میدزده میزنن میکشنش زده میکشنش او را مگازین دارم و او یتیمم تاجیک است تاجیک تولد کردگی است از تاجیک به دنیا آمدگی است میفهمی نمیره و امروز من تو که تاجیک و تاجیکستانی که فرزند خودمون است دادر خودمون است در کوچه پرتویمش در اوجا پرتویم او چی تربیه میگیره او با کدام تربیه کلان میشود در حالتی که تو مردکی من مردکم یک تا دو تا همونا با فرزندی قبول کنیم در خونمون و تربیه خونه بتیموده بفهمونیم که بچه می است بچم دیگر است دختر می است و برای همون را یک مهری پدر بتی برای همون را یک مهری مادری بتی یکی امروز متاسفانه تمام مردهای ما در خودشون فروخته ایستادن نه اینکه یک کس با بگیرن نگاه کنن نه اینکه یک کس دستگیری کنن ما افسوزی ما سری است که در تلویزیون های ما در جایی که یک برنامه سالمی وطن سازی و ملت سازی بگذرانیم در برنامه های ما کنجنبانی رقص باشه سرود باشه نم خیلی چاربینی باشه بسیار فرهنگی ما فرهنگیم انسانی نه با گفتی امام علی بگیریم تاجیک ملت فرهنگی است ملت انسانی نه ما ملت انسانی امام علی همون خودت فرهنگی و خودت بمونشون فرهنگی تا در جایی که ما دوستو وقتی گشتیم از یک جای از یک سفر در دستمون 4 تنگا اومد 5-6 نفر مصلحت کرده بیا برادرو میریم در یتیم خانه یک روز وقتمون بگذرونیم کدومی تمی کارا کردیستیم کدومید
هیچ کدومی ما نکرده ایستادیم. کدومیت امروز سال اخیر در تاجیکستان کی یک یتیم با فرزندخانه خودش گرفت؟ کی گرفت؟ کدومیت گرفته 30 سال اخیر کی یک یتیم با فرزندخانه خود گرفت؟ در عائله خودش قطار فرزنداش نگاه کرد. یک کودک کدومیت گرفته؟ من خداوند به همون روز رسونم ساق سلامت برگردم 100 تاشا میگیرم یا تنه 100 تا 50 تا دختر 50 تا بچه میگیرم کودکا را همش با فرزندی فامیلیای خدمت میتم نامی خدمت میتم فامیلیاش تا که ما او را کلان کنم خانه‌دار کنم ای پای زندگیشون شود. امروز او را در پا موندن وظیفه من تو است. یک بار تصور که خود در همونجا باشی و کسی تو را خبر نگیره کسی ای حالت نپرسه فردا تو کشیده کلان میشه. بعدا چی که یتیم گنده یتیم دزدی کرد یتیم خولیگانی کرد یتیم امام علی در یتیم خانه میره و بونوس میگیره بعد او یتیم کلان شد دیگه تربیه درست نیست. او در یتیم خانه 4 معلم است در 500 تا یتیم چیکار میکنه او 4 معلم و کلان کشید امام علی با میبره در زندان محکم میکنه او را حیاتشون همین سوخته رفته است دود کده نه یک خونه میتن او را نه یک زندگی میتن نه یک دستگیری میکنن او را اینطوری چیزا نیست. او یتیم تولد چی دو یتیم پرتافتنش در یتیم خونه موند همونجا کلان شد اینجا زندانش که تا مردن شه دختراش برین در مهمونتون استفاده برین. این ایجا اومده رسیدگی روزمون. من افسوس میخورم که امروز تربیه خانه ما نادرست است. تربیه خانه ما نادرست است. برای که ما فرزند تربیه کردن نمیتونیم که فرزندم یک انسانی که یتیم مونده است او هم رنگ تی انسان است. او هم آرزوی این زندگی را داره. او هم حیات آرزوش داره. او هم کشیدنش میخواهد در این دنیا. او هم میخواهد در جامعه کو فایده داشته باشه. نه که چیکارش میکنیم ما تو؟ ما یا شتش میزنم تو یا شتش بزنه او یا شتای دیگهش بزنه دیگریش یا شتا بزنه حتی که در معرکه شما انسان از لباسش قبول میکنید. امروز مدنیت شما تا نمیجا اومده رسیدگی است نه انسان با انسان بدنش. برای چی؟ برای که ملا و ایشونای ما اینم خیلی تربیه کردن ما اوتره. امروز اینم خیلی اینم پروپاگاندا اومد رسوند با ما. از این طرف بعد امام علی با دلش یاردم کرد گفت دوای غلام شویده مفکوره نیست مودا. اگر هر یک خاندانی که اینمی قدر فهمیش دوره یک یتیم بگیره و سنوید کنه در خونش بیاره در خونه خودش با فرزندی خود قبول کنه ولی تاجیکستان در یتیم خونه نبود. خونه پیرانسالا را ببینید بعضی بیناموس به طبیعت میبره و تو چشه در نامجا میپرتاید که در حال خودش زنده است پدن علت. یکی کدومی ما و تو رفتیم یک اوتر یک اوچر از همونجا گرفتیم یک ماما را آوردیم در خانه ما گفتیم نه ماما جونی عزیز بیا این فرزندای ما در مامگی کن که در حالتی که هست جوانایی که مادرش از دنیا گذشتگی هستند هست انسانای پدرش از دنیا گذشتگی هستند هست پدر مادرش از دنیا گذشتگی است. کدومی ما نمی کار کردیم هممون که در شکم خودمون فروخته شدگیم هممون خودم سیر باشم امروزه نمو کامنت هم از انمی معلوم می شود که خودم سیرم دیگرات به همون توکلت به خدا دیگرات تو گب نزا تو پروتیف نبرو تو طلب نکه مون ما سیرم پاکه ما سیرم شکمی ما سیرای ما یفته استم خورده استم دیگرات توکلتون به خدا. امروز اینمی کامنت ها نمو نشانه نمو است. هیچ وقت ما غم یک دیگر را نمیخوریم فکر یک دیگر را کدگی نیستیم.
میفهمی نمیره. او چیو است که اینمی چیزو دا ما درد میکنه. این همه چیزو دا. چی با امروز ما نمیتونیم که یک اوچه را بریم اونم ای پرتوگاه خونه که پرتوفتگی شد. و بعضیش میگه خونه رحمدیلان. کدام رحمدیلان؟ کدام خونه رحمدیل است در اوجا پرتوگاه شدگی است، پرتوفته است آدموشا. اوجا دیگه خونه یگان رحمدیلان نیست در اوجا. رحمدیل میبره و چش در همجا میپرتویه. او هم خونه رحمدیلان است. از کجا میگیرین این گپ شما که خونه رحمدیلان است؟ اونه او پرتوگاه خونه است. اوجا پرتوفته استن کدامی که آتش در کار نیست، اوچش در کار نیست. کدام بناموسی دیگر. خیلی بعضی‌هاش واقعا هیچکی ندارن، فرزند ندارن دیگر. یکی چی با تو دوستم ای هموطنم، چی با تو امروز انسانی را از خود بیرون کردگی که یک مادر را بگیری در خونت بیاری همونجا بگوی نیو چجان بیا خونه بیا فرزندای ما در مامگی که بیستی نمیجا. امروز تربیه نادرست زنها نمونجا میره و میرسونه که چی در کارای کمپیره که جا میاری. ما هم خودمون خشرو زندگی کنیم و فکر نمیکنه که فردا ما هم 30 سال همین ده میرسیم. ما هم یک او مهر در کار است، چی در کار نیست برای او. مهر میفهمی نمیره، یک مهر در کار است، یگان چیز دیگه زیادی در کار نیست. مایلی میگه خیلی کمپیرش کمپیر، مایلی مسفیدش مسفید، لیکن یتیموش چی؟ اینه گودکو چی؟ خدا خواه روز شبه که من بیام هر یک انسانی که یک یتیم یک چی را میگیره برای او را، یعنی اونمو یک یتیم نفقش یعنی بدوده میشود، اویلک دوده میشود. بعضن جو را میبینم، بعضن جو دا، بعضن انسانو باور کنین حواست میکنه، میگیره دخترها را، گودکها را، بچه ها را، مثل میده را با فرزندی خود میگیرن، نام فامیلیش میتن. امروز 30 سال اخیر است که ما یک عائله یک کودک با فرزندی قبول کردگی نیست. یک تره در تلویزیون نشان دادگی نیستن که حداقل در مغز سر مردم ما بدوزیم که مردم ببینه نه کودک را پدری کردن در کار است. باید شما بگیرین ایرا. این چیزا که ما یک بار در تلویزیون یک برنامه شدگی نیست. میورن هر یک گوساله و قشقور میورن وزیر فرهنگ مدنیت تلویزیون کمیته تلویزیون و غیره جا میمونن. نیست برنامه، فقط به غرض کنی رحمانوف نشان دادن. فقط جموندن رحمانوف باید ما نشان بدیم در جامعه. دیگر چیز برای ما مهم نیست. دیگر انسان ها مهم نیست، کنی رحمانوف مهم است. یتیم ها مهم نیست، کنی رحمانوف مهم است. زندگی پیران سالان مهم نیست، کنی رحمانوف مهم است. کنی رحمانوف نشان بدیم فقط. نیست. این نشانه ناسالم بدن جامعه را نشان میده. یعنی تربیه جامعه طرف ناسالمی رفته است. این را نشان میده. همه چیز از همون پروپاگاندا ریشه میگیره. امروز رحمانوف پیشوا شدن اساسگذار و ستاره و نجات بخش ماه و آفتاب شدنش هم ریشهش از همون پروپاگاندای تلویزیون است که در مغز سر شما 24 ساعت ایزور است، این خشرو است، این کنی خشرو داره، این خشرو میجنبونه، خشرو میرقصه، رقصای خشرو است، این نجات داد شما را، این اشما ای گشنگی موندن، این 24 ساعت در مغز سر شما دوختن اینمی چیزا، اینمی یک کونته را در بعد سر شما آورد پیشوا و اساسگذار کرده است یا رقاصه را. لیکن نیست برنامه ها بس بالای سر علم، بس بالای سر یتیمون، بس اینا پرتافتگی ها چرا میپرتاین. دو روز پیش برای چی ما تصمیم گرفتیم همین برنامه دا صحبت کنم. یا 2-3 روز پیش قطعی یک انسان صحبت کردیم، گفت که یتیم خانه رفتم و همون کار خودش یتیم خانه رفتم، یک کودک را دیدم یا پوچش عینی مش نیست.
таваллудчидаги ними почаш нест. ва мега нигоҳ кардам хеле вроди кандаги бар ин айда поча мега. Хеле зода нести тари нест мега да. Майда гудакай мега хондаги. Пурсидам ки мега рости дилам шурид мега чум чи хеле шидам мега. Пурсидам мега. Чи хеле шиди гудак хеле таваллуд шидааст. Представит кине гудака таваллуд карда бурда дар пишти ятимхона забораш партофтааст, саг почаша хурдааст. Саги ҳамҷа кадом саг зинда почаи гудака газидааст, хурдааст, газидааст, гирифтааст. Гудака я почаш нест мега. Ки чағасти гудак мебироя, овози гирияи гудак қалавр медава мерава ки мебинад гудака я почаша саг газидааст, канда гирифтааст. бо ӯ гудак бо зинда мондааст. ин хел модаро ҳастанд. барои чӣ? барои он ки зино зиёд аст дар Тоҷикистон. зино пожалуйста кӯчора бибинед. сабаби зино зиёд шиданаш чӣ аст? сабабе ки дар Тоҷикистон қонунан кунҷумбони мо гирифтани ду се зана манкадагӣ аст. яъне одаме ки шароит дора, одаме ки тавоноӣ дора ки як зана бигира, ҳадақал як брида хлебаш битаму кӯча набироя тамфурӯшӣ накуна, ҳамин ҳолат нашава. яъне ҳама источник омада бозам дар Эмомалӣ Раҳмон меоя мерасад ки агар иҷозат бита ҳамун зана як кас мегирифт, шояд то имрӯз намеомад намерасид ки ӯ гудакша бара дар таи забор бимонад. мерава зинора мекунанд, барои шикамша сер кардан 4 танга пулда хичона мефурӯшанд, дар таи як кас хом мекунанд, ҳомиладор мешаванд. таваллуд мекунанд, мебаранд мепартоянд. барои дар кор нест суда. ӯ барои шиками худаш хича фурӯхта истодааст. ӯ шиками гудака сер карда наметавонад. ё дар мусорка мебаранд, салафанда мепечонанд, мепартоянд. ҳар сол чандинта кӯдако аз мусорка пайдо мешавад ки намки таваллуд кардагиянд, киштагиянд, печонда партофтагӣ. халос. яъне источники яй киҷо аст? источник ай боло, запретҳои боло, охираш оварда ин ҳамин чиза ин дар ҷомеа дод шумода. боло запрет, мумкин нест зан гирифтан, мумкин нест ду касеташа гирифтан, мумкин нест и кардан. а иёдам шу дар кор аст, а иём хлеб дар кор аст. набудани савод, илм надодани духтарҳо, ҷои кор набудан дар Тоҷикистон, яъне ҳама ин ҳамин сабабе ки источникаш Раҳмонов аст ки ин рӯзо шида истодааст. яъне ай пеши худ нашида истодааст ин чиз. источник ҳукумати имрӯза, тӯпои ҳукумати имрӯза аст. шумо дидед як барномаи солими оила дар Тоҷикистон дидед? дар телевизион дидед ки як барномаи солим боша, баҳс дар бораи оилаҳо боша ки чӣ оилаҳо мегузарад, чӣ оилаҳо ҳаст? диден? ман дидагӣ нестам. фақат саҳар телевизора мемонӣ, рақс рафтестай, мусиқӣ рафтестай, абед меоӣ мемонӣ, рақс рафтестай, мусиқӣ рафтестай, бегаҳ меоӣ мемонӣ, рақсу мусиқӣ. 24 соат дар телевизиони Тоҷикистон ҷумондани кун рақс аст. нишон додани Раҳмонов ба ташаббуси Раҳмонов дарахт нишон метан, гил нишон метан, бодринг нишон метан, помидор нишон метан ба мора. тамом. вот оқибатш чӣ мешавад? ина ми оқибатша. ина имрӯз ин ҳами рӯзда омадем задем ки гудакомон ятим аст, гудакора мо дар мусор мепартоем, пиронсоломона бурда дар хонаи бесоҳибон мепартоем, гудакомона мебарем дар хонаи бесоҳибон мепартоем, бо мегӯем хонаи раҳмдилон. кадом раҳмдилон? аз куҷо мегирен ин калимаро ки партофтагӣ ҷота хонаи раҳмдилон мегӯй? бо гӯши одамда ширин карда мерасонанд ин калимаро. хонаи раҳмдилон, хонаи бесоҳибон аст, уҷа раҳмдилон нест. ҳамин инсонҳое ки як калима гапа шумо да мегӯм, хоҳиш аз шумо мегӯм, дар ҷои ҷомеа, яъне омма, рақами телефон алиш кардан, рақами телефон пурсидан, як кори
бемаданияти як инсона нишон медиҳад. ман садҳо бор мегӯям фейсбуки ман дроен, агар ӯ қадар суҳбат кардан хоҳем. Акмал Астанаев фейсбуки ман акси ман истодагӣ аст. дар қафом як калаи шер аст, аммо оригинали фейсбуки худам дар қафом фонда калаи шер, байрақи Эрон, Тоҷикистон, Афғонистон сета байрақа дар калаи шер ҳамтари калаи шера ба ҳам се байрақ кашидагӣ ҳастанд. намо худам ҳастам. Акмал Астанаев. дар ҳамуҷа дар мессенҷер кам бинависен. Ассалому алайкум. бисёр бародаро ҳамуҷа менависанд ва ман қабул мекунам. Акмал Астанаев менависен, англисӣ қатӣ, ҳарфҳои лотинӣ қатӣ. дар қафон фонда шер истодагӣ аст. Мамо худмо оз дайно анами телефон дай. ӯ се тай дигар дорам, ӯ дар се телефони дигар аст. ӯра як гирён мекунам, на пастая, на гирён намекунам. ҳамида медроем менависем. ё ходими халқ фейсбук дора, ходими халқ медроем дар фейсбук администратор аст тавҷа бачак ҷавоб метавҷа шумода ҳатман менависем. ман ба ҷони дил ба шумо суҳбат мекунам. ман хеле нагӯем ки ман ягон мегрезам, вақт надошта бошам менависам узр ман вақт надорам, пас онтар суҳбат мекунем. аммо хоҳишаи шумо дар ҷомеа, яъне дар омма ман номер монда наметавонам дар иҷа шумода. ва худи шумо ҳам номеротонам монда наметавонед, дар ҳолате ки баъзе одам аст мепартояд номероша, мега ҳамин номер дар алоқа кунед, ки худтон наметавонед дар ҳамиҷа монда ва коре ки худтон наметавонед маро талаб мекунед. илтимос аст. аммо Акмал Астанаев ҳамун шер ам байрақи Эрону Тоҷикистону Афғонистон аст. калаи шер ам се байрақ қатӣ кашидагӣ астанд. ҳамҷа бидроен, хоҳишаи шумо дар мессенҷи ма бинависен, ҳатман ман барои шумо ҷавоб метавам. рақами телефон дар кор бошад, дар номаҷа шахсӣ худтон да метавам ки рақами телефони нами аст, метавонед биброед. не ки аммо дар ҷомеа қурбони шумошам, дар иҷа ман дода наметавонам прямои рақам навишта. иҷа садҳо одамо беғарзи шумо ҳаст. баъд дигар телефон магарам ман хоҳ накунам, ё телефона бикишам партом дигар. ман ҳаматонро дӯст медорам, ҳаматон қатъ мехоҳам суҳбат кунам, фикр назари шуморо шахсӣ бифаҳмам. қурбони шумо. хулас, дӯстои азизам, яъне ки айнан ситуатсияи нами рӯзомадагӣ источникиш Раҳмонов аст. нодуруст барномаҳо дар телевизион будан аст. фақат рақс бозӣ, фарҳанг, маданият гуфтанш аст. агар ки мо барномаи оила дошта бошем, мо барномаи ятимпарварӣ дошта бошем дар телевизионҳо, мо барномаи илм дошта бошем, мо барномаи намедонам корӣ дошта бошем ки барои мардум, мо то имрӯз намеоем расем. то имрӯз намеоем мо бирасем. бале 4 далбаёба шояд шикамаш сер аст. не ки мо аз зиндагии 4 инсон ватана наметавонем баҳо битем. мо ватан аз зиндагии миллат, халқ, шароити мардум баҳо дода метавонем. ман аз зиндагии худам баҳо дода наметавонам ватан ман. бале ман кӯшиш мекунам, кор мекунам, медавам барои хотири модарам нигоҳ кардан ки модарам гишна намонам. не ки ман аз шароити хонам, шароити хонаи шуморо баҳо дода наметавонам. ва ман гуфта наметавонам зиндагӣ зур аст дар Тоҷикистон. ва хитон дарк кунед, ин қадар бесаветӣ, ин қадар беовӣ, ин қадар и азоби ин мардам, марди корбозор, як пойтахт марди корбозор рӯзона, шабона қанчиқбозор мешавад. шумо мефаҳмед намира? яъне танфурӯшбозор мешавад. ӯ қадар танфурӯшо хоҳӣ нахоҳӣ ҳомиладор мешавад. ҳама дар қишлоқ ҷои кор нест. барномаи қишлоқ сохтан, деҳа сохтан дар телевизор нест ки барномаи деҳа бисозем. чӣ бояд кард дар деҳао? шанс нест барои деҳасоз. як одам биз мекунад, налог ба сарша меяд, налоги биз та наметӣ мега. як одам 4 гӯсфанд кард меяд, ба сарша мега, налоги гӯсфанд та наметӣ мега. як одам 2 сотиқ замина помидор кунад, мега наметӣ налог та, опули ова наметӣ мега. мо
خودمون قپیدگی هم هیچ کار نمیکنیم. ما خودمون تجاوز کردیم. در حالتی که ما باید دهه را رشد دهه رو قشلاقا را باید رشد بتیم، کوشش کنیم، تلاش کنیم، مردم را کم ترک جلب کنیم در کار. نه که مردم یا چی وی کنه بیا بالای سرش کنه چی که جوشید بچه اینجا بیار چی میشه آینده ای مردم؟ میگه نخرین در کار می پرتوه میره. یکی همو یک آدم یک جای کار کنه و در همو قشلاق هم باشه، یک زمین کنه، زمین دا کارگر در کار میشه. کارگر کشید نام دختر میبره کار میکنه، نام دختر نمیاد در دوشنبه نمیفروشه، خیلی شوه میره در زمین نام کار میکنه، اویلیگ میگیره. امروز ما همو گپا را اگر ما همو ویدیو را ببینیم، لهجه گپ زنیش ببینیم، یگان تایمو از خیلی داخل دوشنبه نیستن. یعنی دخترای دوشنبه خودش بول قدر خود چه میدونه. اگر همون کار هم بکنه کو پاویز افتخاری یک میره که یگان خونه پونه ده یگان خونهش ده قبول میکنه، کوچه ده میستودگی ای هم یک معرفت بیسوادی به مفکوره و جانب بدن زندگی نداشتنش از در کوچه میبره خچه میفروشن. میفهمی نمیره دختری میسنی شهر در کوچه نمیبره، اگر خچه فروشه در کوچه نمیبره فروشه. ما هم نغز گنده گفتیم بو در دوشنبه زندگی کردگی کم ترک زندگی کردگی. یعنی همون تن فروشی دا دختری میسنی کلتور قطعی بگیم که خیلی چوتکا توزه اوزوده یا خونش ده یا یگون نه اینکه قدی کوچه ببرویه بزنه کاسمتیک را و پوچورا لیچ کنه و توفلی بلند پوشه باید بشپن بین یک دیگریشون. لهجه گپ زنیش ببین همه قشلاق اومدگی. همو کدستگی همش با بچه های قشلاقه با میان که میروان همونجا کلینتوش با بچه های قشلاقه. بعد اونا و میزوین میبرن در کنجی زبارو یا در درون موسرکو میبرن میپرتوین. نیست رحمانوف نتونستی برادری عزیزم، ما ترا همچو هموطنم، همچو برادرم، همچو اکم، همچو بگیم که مثل یک پدر ما ایت میگم که نتونستی. ای انسان تو نداری مفکوره حکومت داری، نداری. میفهمی امیره حکومت داری این نیست جان تگردم کون تگردم 24 ساعت در تلویزیون پونت را نشان بدیم. مردم در راهنمایی در کار است، مردم در پروپاگاندا، مردم در علم در کار است، مردم در آدم میفهمیدگی در کار است، برنامه‌های سالم تلویزیونی در کار است که انسان‌ها تماشا کنند. او یکی نیست فقط بیاری کینوی ترکی را پریواد کنی و در تلویزیون بمانی، کینوی ایرانی را بیاری بمانی، کینوی آمریکایی را پریواد کنی در تلویزیون بمانی. ایس مردم هم لیپلیچ در رفته است. وطن جزیر شده رفته است تا کینو بمون در تلویزیون. وطن جزیر شد تا کینو بمون در تلویزیون. کجا حاجت کینو است؟ همین کینوی پدرنال تا ده هفته یا بر یگان کینو بمون مردم میدگی ببینه. کینو در رکلامش رحمانوف، کینو در رکلامش رحمانوف، رحمانوف در رکلامش کینو. این چی وطن سازی است؟ این چی برنامه آینده ایت است اصلا؟ بگیرین هم برنامه تلویزیونی هم را ببینین تماشا کنین چی برنامه ها داره. در موبایل در جای رکلام های اخبار میمونه، همون اخبار هم در باره رحمانوف فقط گپ میزنه. اساسگذاری صلح و وحدت دیره کرد، اساسگذاری صلح و وحدت پخته شوند، اساسگذاری صلح و وحدت بادرین قطعی صورت گرفت، اساسگذاری صلح و وحدت پمیدور قطعی صورت گرفت، اساسگذاری صلح هم اخبار هم ترا میگه پدنال. نمیدونم چیکار کنم تو. حزب رستم هم کشید از دبریت. عبودونی شهر پیشو محترم معظم رستم امام علی با رستم کشید، با اونا سامانت کشید، با ساسانت کشید. یعنی کلی نه برنامه تلویزیون فقط در وصف کنی تو گم میزنه رحمانوف جان. دیگر یگان چیز دیگر نیست در اونجا. یکی ما خواهش میکردیم که بسازین یک برنامه یتیم پروری بسازین، بگیرین یک دو آدم همو یتیما را به فرزندی قبول کنن، برنامه برورین.
و او یتیم کلان شوه آینده او را برنامه کنه نشان بتین تو که مردم یک دلش جوش بزنه کمتر یک تصور کنه نمیشه فقط ترما را پر کنی و اولاد خطی خشرو بود دیگه اما گنده کمی تر گپ زنه و تروریست خوین میلاد اکستریمیست نمیدونم فقط اولادی تو خوبی گمه سرود است کو تو گنده و ما گنده و تو خوبی و ما گنده تو بنده ما گنده نمیدونم تو علمی ما گنده تو دونوی ما گنده دیگه مگر اینا می سرودم دواس ویت خوندگی تمام دیگه هیچی موندگی نیست رحمانو بیو دیگر هیچی موندگی نیست آدمی که کم ترک سولیم بود محکمش کردن شانسوشا گریخ رفت وطن ترک کد رفت یک صد تا دیگه کم تر دیگه عقلش در زندگی گرفت گفت که ای برادر اینمی اشتباه است او را هم تروریست گفتن سر کردن ای وطن یا که زندانش کردن بیغرض شما هم تروریست کم شما را گنده بکنه تروریست کم خطاگی شما را بگه تروریست گندن خطاگی تو نبگه تروریست عجب موندن شما ملت دوستی است کون تا بخرم اکتوی درجه بدم نیده کم ترکه انصاف هم در کار است این وطن بعدی تو باید وطن شدنش در کار است این ملت بعدی تو باید ملت هم شدنش در کار است تو پدنالت میمبری ما میمبرم تو میمبری اوینده چی میشوه کجا میروه این ملت با همه دیگه شکمی تیه کنی خشروی تو گفته این نمیشه این ملت بریم در کنت بزنیمش اوینده شه اوینده هم فکر کردن در کار است رحمانوف جان یکم ترک اوینده هم فکر کردن در کار است او تو میدزدی فرزندات خطی پگه میبروی میره و این وطن چی میشوه اینه کم بودی را ما میگیم وقتی که ما ایرا گفتیم میگه خوینی ملتی تو دشمنی ملتی با 4 تا دیگه بعد جوانی که اینمی تربیه قطی کلان شدگی هستن در کامنت ها با ما میگه شما خوینای ملت شما وطن جزیر کردنی شما حوزی حالت چی است حوزی تو عبودی در درونی وگان خوب کردگی عبودی است اینه ای از تفکر پستی تا اینه ای تفکر پستی تا را نشان میده دوستای عزیزم یعنی که دوامش بود و اول شنو گرم شده بود که جای وردارش بود که اینترنت بچید باقی سلامت باشین دوستای عزیزم قربان چشمای هر یک تای شما اگر جای اشتباه کرده باشیم جای غلط کرده باشیم جای سخت‌تر گفته باشیم در خود شخصیت شما اگر سخت رسیده باشه او هم فهمیش شما است هر انسان هر چیز را هر خیل قبول میکنه اگر که در همون عزت شما رسیده باشم نفستون رسیده باشم یعنی گفتن ما که مثلا ما غلام شدیم و مردی کار شدیم برای شما سخت رسیده باشه همتون حضور میخوام نه که واقعیت کم ترکه دیدیم تلخ هست قربانی شما شم وطن ساختن در دست من تو هست هموطنم با امید رحمانوف نشید 30 سال شد ما دیدیم تا کجا آمدیم رسیدیم امروز گفتن ما امروز همون صدای ما برآمدن شم که هموطنم اینمی برنامه های ساختن وطن ملت سازی آینده سازی همین برنامه نیست من نمی کمبودیا را گپ زدم که امروز نیست هموطنم باید این چیز میبود میشید باید ما طلب میکردیم این چیزا نه اینکه 4 گوساله را بیاریم در سرمون وزیر مونیم 4 تا گوساله دیگر را در سرمون نظیر مونیم یک گاوی دیگر را پیشوا بگیریم در حالتی که نمیدونه او چیکار کرده ایستاده است نیست سیاست نمیدونن سیاست چی است نمیدونن واقعا نمیدونن نمیدونن که آینده سازی چی است فردا چی میشه برای یورکو 0% بدست بخر گپ زدگی تروریست گپ زدگی دشمن بر قتلش بر زندانش امروز متاسفی ما در سر ای است که خیلی اونامو مینیستر بعضیاش که هستن لقای قلق هستن واقعا با دستی نمیو کرده ایستاده است با این کارشون نه رمضان رحیم زاده سعی مومین یتیم یا هر دش لقای توزه لقای یگون گرم کو
99 аздан 9 пушаш ҳисоб ки биё ними қадар хуни тоҷикӣ надоранд. ними ду талақая гирифта оварда истифода бурда истодааст. мутаассифам. медонед барои чи иними ҷамъ барномаҳои нодуруст буданд барое ки он хизматҳое ки лақаё дар васфи тоҷикистон карданд, дар ҳаққи тоҷикистон карданд, иброҳим бег ва ғайра лақайҳо ӯро сари китоб намеёранд, китоб намекунанд. барои ҷавоно ин хел китоби қиссаҳои тоҷикистон намехонанд. таърихи тоҷикистона фақат ҷумондани раҳмонова нишон метаҳанд. дар таърих бобоҷон ғафуров менависанд, абуалӣ ибни сино рудакӣ менависанд, ҷанговарора наменависанд. яъне ки ғурури шуморо заиф мекунанд. шумода ғурур дух дода наметавонанд ки фалони ҷанговари мо буд, фалони ҷанговар на хел против рус ҷангидагӣ буд, фалони ҷанговар на ин кора кардагӣ аст, фалониш на ин кора кардагӣ аст. барои чӣ медонем кинои восера бироварданд? медонем барои чӣ кинои восера бироварданд? барои баъд аз рус иёра ба занӣ қабул кардан, никоҳш гирифт, барое ки ҳукумати ҳамузамонара бад нишон доданд ки ина айдуруни шумо восе зидди намо бухоро хестагӣ буд. барои намура кино карданд. барои чӣ кино намекунанд Иброҳимбека зидди рус ҷангидагӣ аст? барои чӣ кино намекунанд миллион инсонҳое ки дар зидди рус ҷангиданд? номи босмач, номи атаманаш додан киштан партофтанд ки имрӯза террорист аст, имрӯза хоини миллат мо. барои чӣ корро намекунанд? медонед? барое ки шуморо заиф мекунанд. фақат дар таърихи шумо чӣ нишон метаҳанд? нависанда, шоир, шерхон. баъд мегӯяд мо миллати бисёр як фарҳангдӯсту маданият дорем. барои шумо, барои шуморо заиф кардан, чумо кардан, барои шуморо инами паст мафкуратона бурдан, фақат шоир нишон метаҳанд. шоир яъне ҷанговар. восера ҳайкалша дар даст шамшер дошт, гирифтан дар дасташ алов мондагӣ. замандар то бара гуфтум ба худо ма баъдиама дидам. гӯё ки восе дар ягон олимпиада иштирок дорад. дар дасташ ҳайкал, дар дасташ алов мондагӣ. восе ҷанговар аст, шамшер дошт. восе алов гирифта ҷанг кардагӣ нест, восе шамшер гирифта ҷанг кардагӣ аст. имрӯз ҳамин савол пайдо нашавад ки чӣ ба шамшер дорад. гӯдакош да бигӯянд ки восе зидди бигем амо аморати далбаёбе ки халқа чумо мекард, рақоса мекард, ранги эмомалӣ раҳмонов, восе зидди амо ҷангида буд. ҳамира нагӯянд, гуфта восера дар асп шунондиянд, дар дасташ алов додиянд, гӯё ки восе дар ягон олимпиада иштирок кардист. восе ягон спортсмен нест, восе борец за свобода буд, ҷанг кардагӣ. шамшер нишкани восера. яъне имрӯз даже китобои намо дар дарсҳо китобош дарс намегзананд мардумда. ягон ҷанговара дар ҳаққаш ягон дарс китоб намегзаранд. нест китоб, дарсам намегзаранд. мефаҳмед? ин ми чиз аст ки шуморо оста психически бобот ки буд? бобом рудакӣ чӣ кор мекард? рудакӣ шеър менавист. бобот ки буд? бобом абуалӣ ибни сино буд. абуалӣ ибни сино чӣ мекард? абуалӣ ибни сино табобат мекард. бобот ки буд? бобои ма фалоне буд. чӣ кор мекард? ӯ дуторнавоз буд. инами чизо аст, инами чизое ки мафкураи шуморо ба намо танг мекунад. яъне як олим гуфт ки гуфт ҳамин мӯи сар барои чӣ аст? гуфта мӯи сар меброяд барои чӣ аст? яъне ҳеҷ чӣ нест. гуфта ҳамира як олим исбот кардааст ки ҳамин мӯи сар яъне чизе аст ки ҳамун дар мағзи сар ҳамун окружение ки ҳаст ку. имрӯз мо гап задистем, дида истодем, ягон хатар мешавад, ягон чӣ мешавад, айқафотам шавад, чӣ суд мекунӣ ку? як чӣ шавад, дилет вижас мекунад. ҳамин мӯи сар аслан ҳамун функсияе ки намо тамоми атрофа филтр карда, спутник антенна аст ку, антеннаи кала буд аст ин мӯи сар. ҳамонро ҳам хел
басар дода меистудааст намо мавҷа вале яхел ҷондоро ҳастанд ку бурутош дрозам баъдам мегӯям бурутош вибрация мета вибрация бурут дар мағзи сар мета ки чи аст ҳамин мӯи сар барои инсон основнойтарин чиз будааст ки тамоми инами чиза ҳамин мавҷи сар будааст яъне спутники сар мӯи сар будааст ҳамаи ҳамин чиза ку ҳам қапида ҳамун атрофа обрабатыват карда дар мағзи сар чӣ карда меистудааст дода меистудааст ин мӯи сар барои просто набудааст барои ҳам мегӯм бибинед ҳамин чизоро агар барои шумо нишон бата шумо автоматику ғуруротон бедор мешавад ҷанговар дорем фаҳмиде ҳамин чувствои шумо бедор мешавад агар ки барои шумо раққоса нишон додан бигиранд барои шумо артист нишон додан бигиранд барои шумо ҳамин кунҷумонӣ нишон додан бигиранд ҳамун мафкуратон ҳамус меравад тамом заиф мешед мере баъд заиф кишиди мардикор мешавад заиф кишиди мерай тан мефурӯшид заиф кишиди баъд мерай гудак мекини гудака мебари дар тай заборо мебари мепартӣ ҳама инами источникаш инами нотавон будани нодуруст гирифтани яъне ки набудани сиёсатмадор як инсоне ки ватансоз як инсоне ки ояндасоз ояндабин ки сари қудрат нест барномаи дуруст нест инами мешава ояндаш инами вале фардо аз ин бад мешем аз ин хуб не аз ин рафта бо бад мешем барои чӣ барое ки инами мафкурае ки мо зиндагӣ карда истодем мо аз анами мафкура қати фарзандора бо аз ин пасттар карда тарбия мекунем гӯё ки тақдири ватану давлатда ҳамамон интерес дорем як аз гап зана ту хоини миллат ту ҷанг мехоҳӣ ватанда гӯё ки ин ватан барои моро бисёр интереси вазмин дорад ҳар як тоҷикистонида неки худаш дар тай рӯз ғулом аст нахрина мо инами независимиро гирифтем ин чӣ праздники независимӣ аст ки дар ҳолати мо худ мо ғуломи русем ҳозир имрӯз барои паспорти рус кун фурӯхта истодан мардош нахрин дар кор будин ами истиқлолият чӣ инамира ҷашн мегиред истиқлолията 3 миллиона дабрадна дар хонаи рус кӯчаи рус руфтестем инами истиқлолият барои шумо чӣ маъно дорад ман барои инами ҳайронам чӣ маъно дора инами истиқлолият барои шумо нахрин шумо да инами истиқлолият дар кор бад ки дар ҳолати ту мустақил зиндагӣ карда натуни чӣ дар кор аст инами истиқлолият бароита ҳози овоз дамониш 99% мардуми тоҷикистон 100% нагум агар камтарак иштибоҳ мекунам 100 ҳаматон овоз метиҳен ки дар состави урус дуромаданда ки паспорти уруситон бута дар тоҷикистон я штати урусшен дар тоҷикистон 0% истиқлолиятон 0% ира чӣ ҷашн мегирен чӣ кор карда истоден ман намедонам одами истиқлолиятдор ки аз рус ту истиқлолият гирифтӣ куҷо мерай тай пош куҷо мерай кӯчарӯӣ ту мустақил ту пода истода натонистӣ пас иқрор ша бугӯ русҷон моро обратно ба никоҳ бигӣ мо истиқлол шида наметонем ман аҷиб баъзан вақто ҳайрон мешавам чӣ истиқлолияти мо аст мо аз ки истиқлолият гирифтем аз рус халос шидем мо халос нашидем баръакс ғулом шидем рафта ӯ халосимон ба хайртар буд такшто мо истиқлолият надорем ира мо истиқлолият гуфта наметонем мо истиқлолият аз оне мегирем ки дигар мо дар дасти ӯ муҳтоҷ намешем мефаҳмӣ намира мо истиқлолият аз оне мегирем ки мо дар дасти ӯ дигар муҳтоҷ намешем уна вақт мо мегӯем ки мо истиқлолият дорем неки ҳоле ки мо муҳтоҷи дари ӯем кӯчаи ӯро мерӯем 3 миллион мон ин истиқлолият нест барои моро ин истиқлолияти маната нест ва ин истиқлолият 99% тоҷик безор аст боз дар ин ҳол любой тоҷика бугӯ ки шаҳрванди тоҷикистон ба паспорти тоҷикӣ бия паспорти русӣ мегира ба худо қасам ҳамат нарен нагирен чизе мегӯй бугӯ ҳамат мерен мегирен оле ку баъзиёт очират истодагием барои паспорт гирем
вроде бы отат бобод истиқлолият гирифта буд ай урус не ки ти имрӯз рафта паспорти руса ами истиқлолияти бобод гирифтагӣ ту безори ай истиқлолият отат гирифтагӣ безори барои чи барое ки дар давлати истиқлолияти худат нон таёфта хӯрда натонистести нахрин тада инами истиқлолият дар кор буд тагда нахрин бобод хес ҷанг кард ки ман истиқлол мешам гуфта чӣ кунтигии бобод буд тагда برق در سر قبر بابا توف کرد در سر قبر اوتا توف کرد که چی استقلالیت بود ما دا آوردی ما در کار نیست ما لوچی قطعی عروس می بدم برای همی گپ بگو تگده این استقلالیت ما باطن نیاوردم او تا تو آورده گیز بابا تو آورده گیز جنگ کردن آوردن استقلالیت ما مستقل میشیم فتر اینا مستقلی تو کوچه عروس رفتستی اگر شما در همین استقلالیت باشه اگر من حیرانم پس یک میتینگ دیگه کنین در ساستاوی عروس بدرویه بخیزین در تاجیکستان یک میتینگ کنین بگین که ما پشیمان شدیم سال 90 استقلالیت گرفتیم بخیزین میتینگ کنین ما بگو پشیمان شدیم که در استقلالیت گرفتیم ما میخوایم در ساستاوت بدرویم میتینگ کنین آواز دمانین قبول کنه عروس پاسپورت روسیستان بتا در تاجیکستان برین همی کارا بکنین تگده اگر پیدیگه اصلا نمیگم تو برای که خفه میشین سختی باید خفه میشین من میدونم مردم ما با درجه نازک هست که با درجه اومدگی است که سری گپ فکر نمیکنه انسانی با عقل سری گپ فکر میکنه و مضمونی او گپ میوه انسانی بیعقل اگر او گپ معقولش نشید اگر او را فکرش نمیکنه غضبی میشه آدمی دارنده آدمی پولیو آدمی که عقل داره مفکوره داره دیویژن میکنه او کوشش میکنه سحر میخیزه فکر میکنه بیوه بخره بو دالش کنه بو دولت چه زیاد کنه بو بیزنس چه زیاد کنه او کوشش میکنه برای پیشرفته آدمی که نهجش کار نمیکنه در خونش در دسترخونش چای است نون او همه گناه را در کلای خدا آفریدگار میزنه و شکرانه میکنه خداوند در گدایی شکرانه کن گفتگی نیست خداوند گفتگی است مرا شکرانه کنه که کوشش پیشروی تک بعضیش کوچه عروس میروه با خدا قسم خفه نشه ما خودم در روسیه دیدم کوچه عروس میروه وقتی بگوی که یگان اوقات کنی میگه که این حلاله یا حرام این مگزین حلال گرفت یا مگزین حرام تخم حرام میگن نمیخورن در روسیه من حیران میشیدم نه یه روز اتش گویی حلال حرام ما گفتم نمیدونم برادر حلال حرام بودگیشنه که میدونم گوشتی گوه همین خشم میدونم که این لابراتوری گذاشتگی پچت داره در تنش که مرا کسل نمیکنه من همیشه میدونم یکی ای را گفتم در کجا کشتگیان حلال حرامش نمیدونم نمیدونم که همین در سلامتی ما زلال نمیکنه گفت در دنیا تو را زلال نمیکنه نه که در دنیا گفت تو دوزخ میره در همینجا بویا کس دیگه مرا نصیحت کرده است در آخرش همین گپ گفتم میگذارم برادر عزیزم شما یک خواهش میکنم غمی و دنیای مرا نخره ما دوزخ میرم بیشت میرم این لیچنی پرابلمای ما است و یگان تای شما قطعی در گوری ما نمیدروین یگان تای شما قطعی نه دوزخ میره نه بیشت او پرابلمای شما است دوزخ میره بیشت میره ما ایسین سال نصیحتی دوزخ بیشت گذاشتگیم ما عقل دارم فراست دارم و میدونم من خودم میدونم که ما در زندگیم چی کار میکنم و کارایی که من میکنم مردا گوری خفه نشین بعضی اوتا 7 پشتت کدگی نیست 7 پشتت تو امروزه شاید 7 پشتی آینده دیگه تام کو پکلینید او کاری که ما میکنم شاید نکنه او کار برای همو شرط نیست من مایو در اینترنت یا کامera کنم که شما داده کازات کنم من اون بلوی سرم در استودگی خودش میدونه ما چی کار میکنم
барои ҳамун дузах мерен, бишт мерен, проблемаи шумо аст. Ва ма дузах мерам, бишт мерам, ӯ проблемаи ма аст. Ма дар пеши худованди худам, офаридгорам, ҷавоби саволи худам метавам. Шумо ҷавоби саволи худтон набудед. Мара насиҳат накунед, ту иҷа мерай, ту уҷа мерай. Мо мехоҳем қатъи мо бишт мерем. Ма бовар ки баъд аз дидани Толибон ку, мо аҳволи ҳаморо дидам. Агар ҳамо бишт бираванд ку, ма қатъи ҳамо намерам. бовар ки ҳамо агар биштрав бошанд, ҳамо давои бишт дошта бошанд ки ӯ ба ҳамо тамизу ахлоқ, ба ҳамо намуду, ба ҳамо рафтору, ба ҳамо кирдоршон, ҳамони инсоное ки агар бишт бираванд ку, ма гузаштам ҳамҷа намерам қатъи ӯ. ҳамо бидаги ҷода ма намерам. ӯ аҳвола бибин. худованд надодаги и дунёда ақла дав дунёи ода мета. худованд мега ба тамизу ахлоқи и дунёд, ба амалҳои и дунё, дига дав дунё ягон амал надорӣ. ҳамаи коре ки и дунёда мекунӣ, ба и матра бишт ё дузах мебарад. якшто хонатон обод боша. илтимос, ма исини соли насиҳат гузаштагием. ки ҷое ман мерам намерам, зиёнаш ба шумо намерасад. Абсолютно ку зиёнаш намерасад. худтон бикунед, медонистагитона бирен ки ҷое меред. бовар ки як рӯзам бародар Нуруддин Ризоӣ ҳамин гапа мара гуфт. Ман гуфтам бародари азиз, ман дар ҳамин дунё қатъи шумо ҳастам ку ҳамеша шукрона кун. Ман дав дунё қатъи шумо намехоҳам будам. Так што ин гапа ман да нагуфтам. Инами дунё да гуфтам ғалат кардам, қатъи шумо ҳастам. Дав дунё ман да бари шумо буданам намехоҳам. Умуман мехоҳам дур бошам. Гуфт дузах мерай. Гуфтам майле ки ҷое барам. ира гуфтам ман та определят намекунем, ман та ин масъаларо ҳал намекунем. Ин масъала дар дасти худованд аст. кира ки ҷо роҳӣ мекуна, ҳеҷ ка дар ин дунё на аз амалаш гуфта метавонам ман мерам, на аз кардагиёш метавона, на аз бадиёш, на аз хубиёш. ягон инсон гарантӣ дода наметавона. гарантӣ фақат дар пайғамбаро аз тарафи худованд омадагӣ аст ки шумо биҳиштиед. дигар банда да гарантӣ нест. дигар бандаро тарозуш ҳал мекунад. так што насиҳатотонро ба худтон монед. хонатон обод боша, сартон баланд боша. падилид подписатся, гуфти ҳамун гапо фуромӯш накунед. дӯстои азизам, агар тавоноӣ доред, ятиморо ба хонатон бигиред, ба фарзандӣ қабул кунед, дуруст тарбия кунед. рӯзе мешава дар дами пирии шумо шояд аз фарзанде ки аз шумо ба дунё омадагӣ аст, ӯ ятим бештар барои шумо кунад. шояд савоби анамо ятим сабаби ту шава ки ту бишт бирай. савоби анамо ятим на рӯзат, на намозат, на ибодатат, на худо тарсид сабаб мешава ки сабаби дили анамо ятим мешава, дари биҳишт барои тувӣ мешава. барои ҳамин дӯстон ҳамватанон, бигирен ятимора, ба фарзандӣ қабул кунед. дорен тавоноӣ, як таксарича қатъи як курпача канҷи хона да, як бриданон, як косача оби дига да авқоти зиёдӣ дабавид кунӣ, агар як коса ҳамун ятим да метиш. фақат як меҳри падарӣ аст, як меҳри модарӣ аз ҳамон оилаи ту ба ҳамон фарзанд аст ки унам дар ин дунё эҳсосот ва меҳри инсонӣ қатъи калон шавам. ятим фарду калон мешава, я туиш мекунӣ, я заниш метӣ, я шуш метӣ, ай пай зиндагиш мешава мерам. шояд дар ин дунё ҳам ҳамон ятим шояд аз фарзанди ту дида ба ту бештар ёрдам куна. бо дар ӯ дунётам шояд як анамо сабаби даромадани биҳишти ту шава ки дили як ятима ё як ятима падарӣ кардагӣ. инами қадар гап дар охир ма барои ҳар як ҳамватана мегӯям. хонатон обод боша, сартон баланд.